Na Gospodarski zbornici Slovenije je 7. oktobra 2014 potekal tradicionalni slovensko-hrvaški posvet proizvajalcev in predelovalcev plastičnih mas z naslovom Prehod v krožno gospodarstvo. Na dogodku so sodelovali predstavniki Evropske komisije, pristojnih organov iz držav organizatork ter domači in tuji strokovnjaki. Posvet je opozoril na nujnost dejanske uvedbe krožnega gospodarstva pri ravnanju z odpadki iz plastičnih mas. Odgovorno ravnanje z viri je sestavni del krožnega gospodarstva in ponuja poslovne priložnosti s pozitivnimi vplivi na okolje. Na današnji konferenci bo v teku tematika, s katero smo več ali manj vsi precej tesno povezani. Posebno pa Združenje za plastiko in gumo vidi na tem področju veliko priložnost, saj je material, s katerim se ukvarjamo, ima lastnosti, s katerim je ta material možno večkrat in ponovno uporabiti, pri tem pa zmanjšati potrebo po osnovnem viru za izdelavo izdelkov. V posameznih fazah ta material lahko nastopa na različni gradaciji izdelkov, se pravi na različni stopnji uporabnosti, in v svoji zaključni fazi pa lahko postane tudi kot energetski vir. Pomembno je, da Slovenija pravočasno prilagodi svojo infrastrukturo za zbiranje, obvladovanje in procesiranje odpadkov in da povežemo to verigo, kjer je izhod odpadkov ene vrste industrije hkrati vir za drugo nadaljno verigo proizvodnje, in pomembno je zopet, da se ta cikel čim večkrat ponovi in s tem zvečamo učinkovitost uporabe materijala, zmanjšanje potrebe po osnovnih virih in na koncu zmanjšanje stroškov uničenja ali pa napak iz predhodnih korakov proizvodnje. Hrvatska gospodarska komora i Udruženje industrije plastike i gume, evo u suradnji sa Gospodarskom zbornicom Slovenije i Europskim udruženjem Plastics Europe po 9. put organizira međunarodnu konferenciju. Cilj tih konferencija je u stvari povezati sve dionike određenih tema. Mi nastojimo svake godine biti up to date sa nekim novim temama važnim za gospodarstvo, za industriju plastike prvenstveno. Ove godine tema je cirkularna ekonomija. Ideja je da se u stvari, da industrija bude partner svim institucijama, reciklažerima, sakupljačima, da pomogne da se što veći udio reciklata, odnosno sekundarne sirovine prikupi kao čista sirovina, da bi se mogla ispuniti nacionalni ciljevi reciklaže. Naime, ukoliko se ne ispune ti ciljevi, svaka država članica morat će platiti određene penale, a industriji plastike je u interesu da ta korisna sirovina završi negdje u nekom reciklažnom dvorištu i u nekom novom proizvodu, a nikako da se odlaže na odlagalištu. Last July the Commission put forward a proposal, a legislative proposal for promotion of the circular economy, which included a revision of the waste directive and also of the packaging directive. But it's not only legislative proposals that the Commission is putting forward, it's an enabling environment so all European companies, including SMEs, can take advantage of the benefits of the circular economy, assuring a reduction of their input costs and also a broader choice for consumers and producers of sustainable products. We believe that that's the only way that we can assure that the Europe 2020 objectives of smart, sustainable and inclusive growth can be achieved. The plastics waste management, of course, has to improve. We know today all across Europe not all the waste is going to be recovered, be it with material recovery or energy recovery. So we have to improve that. We have to establish infrastructures. We have to put the right stakeholders together so that we are able to establish and go away from landfill. So the vision is go away from landfill and establish infrastructures for waste management from collection through the waste treatment until waste recovery.